Muligere tutigate mang'ana igoro y'oborendi korwase ward gose bunge ya Machoge borabu nigo omu MC bwe ward ya Bokimonge omusike Dr. Amos Onderi anyaka baga kuboria borendi konyago bago gotingwa chinsemeje kubatakana amono bikole byo comment bikole bigente comment kana byo kobora koborendi ya chinsemeje kolengana nere niganyare koba gakorwa egekuro egetindi ase bali bakanyenderera kubwataranirwa amo ne bikole byo bosali ase ebunge yo ya Machoge borabu. Narara pada mambiga insecurity attack ko baba. Ashko kama ambi narara mumuro ya mbo itu pale ya ya kamera ngao mchanga mato. Mwenye wewe ndio baba. Ina bale no siga. Abande ba treatment ga. Itwe kuna baba. Tayitema bole abantu bamwe tangani become very vigilant. Nondo kali wakora hega tukaenda ina nisi ya mabako utaniga lakini wakounga baba sio constituency ya Machoge kono ayamenya matukao na ngata tete na yako ya to utaka kusumula mabande kama ndio ready abantu baba intiri for long period of time and therefore I think tunapokuwa part of the discussion sio para kama saukao mbore na Moses na Moses support that matter so that if we need to have a police force todo esto es político, sigue y viene esta cosa, está igual con la banda, abantu bago ito, político, se no puede decir, so that those people must be accountable. Esa corona, utulivu y eteriko va a ser político, se tenía, porque hasta que la mano, pero pregón, para el gobierno, porque ve que político, si todo